O te whaatalo whātu I lau whaafonga angai le nei tae au, ma lo le soifua manuia lo maia, o tā lo le nei fo i asa tofi. I tala to mua, o le tū whaafua se I tau fio le isi ta avale sai lumo le isi. Le mafua angana layo na tūli mai se vaenga o Mount Wellington se I o St. Luke's I au kilani. Mai ua I na whao ngā le la au malosi. O lo o su e pene ia leo leo le na whanaina le ta avale lea sa la ua tūli le pō le asolua. Muli muli ai whana ma wha manu a lia tama I ta I talavou, se fulu lima tausanga. Tolo pulu whana na tawhana mai e le sai tonu o le master hatchback lua whemaleiva, lanu efu, numero le laisene, nu ngā la tasi lima. Ma o lea sa ati le ta avale e wha apeo le minivan le a inga sa iai tonu, le ua wha manu a lia ti ngā ina. E to o lima le lei la tau sai tonu o le ta avale lea nā ti e pulu whana. Ma e se maile tama I ta I talavou o wha manu a lia, o lea fo isa tonga fitia se tasi manuanga e le I mafua mai ona o purufana. Tu ufaantisia tala fawele o mauti noe leo leo le tu ai ngā whana sa wha o ngā. Ma o loo iai fo ile tali tonunga le ofisa e le feso o ta ai mawhainga ani kengi. O le umai ona ta whana le master o loo tau sa ilia nei o le minivan. Na sola e se ai loa e wha au wau le minivan a ngā ili pamu benisini la tāne mo se feso aswani. Ua wala au mai ai fo I ma leo leo I so o se tasi e sila fia nisi wha mtalanga e so o ta iatu. Ma o se taimi o I luma wha ai loa wha lawa I tele mai le ato le master o lo o tau sa I lia. Ua so e neile mua le Loafers Lodge I Wellington e na susunu e se tasi. Mai leo leo ana nafi ona o lea, ua so e nai nei fo I ma le to ono wa mali liu o nisi ua wha au o iai e se tasi leoti. E iai ngoa wa tau lai nei iai so e ngā leo leo e tusa ma le amatai no le mū. Ma o loo wha awau pia nei so e nga. Ono so e nga wha ngā solo e le o mawhaiona wha amauti no mai po o ai I lātou o masalomia. Ai po o nisi fo eno nofo I le whale wa mū, pele ai. E uma so e nga na nafi, o loo tu mau lava lea wha ingo tangata wa mauti no wa maali liu le to ono. Ma o lea lava fo e o loo iai pia o lātou tino maali liu I le whale wa mū e le I ave e sia mai. Ma le to o tasi o loo tau fia I le whale mai. I wha amau maunga watu ina mai I lalo mai o le luas fulu I lātou o loo tau sa I lia pia. Ai iwa se furma le lua lea ua maua. Ai ino foa e wha apea na mua mu, ai ele I mu le tā walunga le fale, o loo e nei pe feso o tai. Ua wha atala sanga ina mātua e tautua nāle wa ingo whana witi, a o to o te lei whanau tāo fia I whale mai ono le a fia o le mānawa. O whana witi lalo le lima tau sanga leo lo o te lei na awi nātu le whale mai wa tāo fia, e tu sama moli mau, a le sui o le Starship I au kilani. O le sawai o le tau malu lue le ngata o le malo se le fulu mo le to a tele o le whanau. Ai wha apea le tau puni o le manawa ma mo o miai le ave le whale mai. I wha amaumaunga le State of Child Health e pe ona sawilana reporti o lo ta uai o lea a fio ma mau whanau. Na amata wa aia mai le tau sanga I lua afe le alu pea I lunga. E se mai le tau puni o le manawa o le tale vivini po le whooping cough, le oto o tolu whanau wa mali liwai, ma le misela isi wha amai o lo popole ai nei fo mai. Ua leo ona malanga mai le Peresetene o Amerika, ma ua fesilingi ai nei fuanga wa mai a whaata atitia mo le whailoa inga, I Papua New Guinea mo le vaiaso a sau. O le vaiaso fau lena wha moe ele ngata e whailoa I ai Joe Biden, ma taita I o Pasifika, ai wha asili ele saini ngā whiangainga. Ona o nisi o mata upu tau I ai tā lafo le malo tele o Amerika, ua le mo whaiona malanga le li Peresetene, ma o lea fo I wato e tu atu I tua le isi ana whonatanga na wha moe e a whea I Ausitalia. O le whailo inga na tu e whai I Papua le vai aso fau. O le ana wha apea e whailo I ele Peresetene ma taita itasi mai atu no ese o Pasifika. E au whia I ma le palemio ni usila Chris Hipkins ma o le whailo inga mua fo I lea Hipkins ma le ali Peresetene. Ona o fesuia inga wha atotope wa iai nei e le o mauti no pe to e tu atu I tua le whonotanga ma taita I Pasifika po o lea lava o le a wha atau nu ina pea a e sui e se tasi Joe Biden. O le maalienga na wha ape saini le vai asa fau, o le a wha atanga I wa o le militeri Amerika e whiwa isa o loto e le territory, ma le mana onga o Amerika I atutu wha atasi ma le Pasifika, e te e atu I a saina ma lona tau ma whai mai. Atala muli, o le aso tele o le paketi o le neifo I tausanga. O le solo o wha atalitali I aile tele o au nanga ai mai se lave le soifua malo loina, po o le ale tele o le wha asoa le malo o le nei tausanga. A o whaatalitali ei la, o le alava wa manino le tau o le soifuanga, ma le toe whaatula I mai o le atunu mai a fiang o le wha,
Lea o loo whaamuamua ai. O le ua mai a whaailoa le tasi piliona mō ngā luenga whaaleleia ona o le whaapea lolonga. O le Defence Force whaapea a onga. O le tūlai lua le soe whafonga mai ai le Minister o Tupe Grant Robertson le pāketi o le nei tausanga. Ma a o whaatali ai o le alawa fo iwa mai a saunoa le Palemia Chris Hipkins e le o iai se suinga i la fonga o sau ma le pāketi. A mai ona whailo mai le pāketi le so o le a mawai fo i lava noa i tono le Malta mō la unga pāti ta itasi whaatatau i le pāketi. O Talafonala Radio Samoa, manuia le tai au.